98.5. Cool ang summer ko. We're back. Of course, you're still with your idol, June Sarias and Idol. John Mark, Pastor, Operator. Dito nga po numero na programa tinterot Cagayan Valley, kin interot Lubong. Kurado yung 90, adda kami man dito yung 98.5 IFM, iti Idol tayong FM. And with your greetings, kuno na to, pahikablao man, bayaw, aming nga Tagalapas. Aming kanong nga Tagalapas, kabatuan na Siri. Good afternoon kita kayo from RJ Tambayan na po. Ita igid iti Yuchao. Di ka mo no aglako da pa itatita Yuchao. Modular mo tan kada no face to face mo no online mo tan. Ayan. And iti kalkalpas apong intay panagpupugto ti sonata. Ginandot mi apo nga baliwan lang ti timak taday usual apo nga Ilocano so nga papapugto men. So nga nag-switch kami ti OPM nga bigla. And that is Ben and Ben with the song entitled Kathang Isip. And itinangabak apo, 16 years old from Barangay Labinav. Kawayan City, Isabela. Ni Lorna. Lorna. Anong siya artista nga? Tolentino. Lorna Tolentino. Iti Lorna Tolentino of Barangay Labinav. Ladies and gentlemen, dating contestant tayo. Grand finalist. Siyempre, muna dagiti sonata talaga. Muna? Uraong pagtugtugan, tungod ka lang ating Jasley Ann Nicole S. Bulan at dati Talent V1. So, congratulations ka. And ang tabayan naman to sa marunong nga papugtuamen. Amo nagparta ka na. Rugi na pa ilaeng. Apo. Ilocanum to manggit dito to. Yes, Ilocano tumtama. Dati title na, ano ka? Ano katang isip it sa ano man yan baga dirabiin? Tilad da. Mati kungkundit. Kunkundit. Kungkundit. Ayan, ang arod. Ituloy tati bumasa ka dagiti pangablaaw, dagiti karuba tayo nga naanos nga wanang tabay. Kuna na to ni Jefferson Bareng Kablaawa man ti Bareng family. Idol dito Santa Maria Alfonso Lista Ifugao. Salamat Idol. Kuna naman ni Arlene Madeo. Good Sunday manong June and JM pa shoutout man family Madio Legaspina Ramos Borja ken amin nakaaruba jay Rising Bangarlaon yun from Pasay with love. Thanks and God bless. More power sa inyong programa. Apo ni Arlene Madio talaga mga nakad-adon. Si Kamat. Pakablao ni batch ko nga da Canada. Nagbuy-buya. Kung ano ni Mark John Navarro. Bok, pakablao man ni fiancé ko Roseville Tumines. At dabala si utawa da Dubai. Naka-duty man ng hospital. Thanks, Bok. Matuloy request dan. na maulawak Mildred sa. Wow. Kung na naman ibakit ko, batiim ka no, belated happy birthday ni Harrison Pascual of Quezon Province. Good afternoon kayong kakabsat. And so far, adya lang mata dito ayan ko. Ito yung personal messages ko. And then let's go now to IFM. IFM. Go ahead. Shoutout nga po kay Carl J. Lord Santiago ang birthday na ta. Oy, happy birthday. Kana ni Gilbert Santiago. Kana ni Warren Foron Daramel. Idol kablaawan niya man dagiti kalpas na nga nangan. So that Jane V. Cordova, Joanna Ramram, ken Benzay with Jamie Cordova and Shirley Cordova from Villa Pireda. Ken Pablejay Bulan Idol from Warren Ramel. Pa-shoutout po kay VK How at Arvin Bulas from Romel Mata. Bakit may humihingi ng skin dito? Pingi po skin, Gosyon. Ano to? Sa ML to, no? Ang alam ko sa ML to eh. Humihingi ng skin. Nabali niya? One. Akay dumawag ka. Pagkakataon mo. Sunod ito mo dawat. Ay, si Kati dumawag. Wala, hindi pa ako masyadong mataas sa ML po. Dita. Okay, limit official text line tayo po. Kablao man ni nanay ko nga aglablaba. Pailang iso ni Rosie Anikal. Ti ng kablao ni Roda Cristobal nga. Taga Pungpungan Jones. Request ko man na jay binali. Wala. Thanks po. From 2775. 2775. Okay, Rod. Another music. Ay, ano duwapan? Nulang kumakursunada ka, uray bakbaket kang aamang, uray kuman basta natanang ka, ay kumaay ket nalabit dinarling ka.
Aming pagselselosan, gagayim ko'y kapakibyangan. Kakabagyak, kaap-apam, naglaing kan, no di kumaay ket dinarling kan. Tagi ko en nagtumet, uray saan, iturong mo iti pagayatan. Anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tan nga anak abumaknang, taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayang, day tatiin nagkalikaguman. Gandang tanghali po, pabati nga po, please, yung asawa ko na si Kelvin Domingo, Kerwin, na naglilinis ng ulam namin ng ibon, at pabati nga rin po ako sa bahay na at ay ko nang abinaduan na, ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinustentuan na, kas anak ngem idi pa lang agduduaak. Idi kwan na maliwkan, isitir mon siya nasdaawan. Dandanin ana darling kan nagbababawi at kumatatan. Tagi kwa en nagtubet uray saan, iturong mo iti pagayatan. Sa anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tananak abumaknang, taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayang, day tatiin nagkalikaguman. Ituloy mo yung basam na tayo. Nakatitog mga minapon, tunog text kayo ako at babalang tanong ako ang basin tayo amin. Ituloy ko nga ron, manipod kini Mary Jane, nakikinig sa inyo, paplay nga rin po ng agnanayon ay ayatan ka. Mary Jane po ng Benito Silven, salamat po ko na tuloy ko laeng. And agiji kim nagadote bumbugtaw. Nagadam. Kung ano tayo, hello mga idol, kablawa man, niinang ko nga agnitinggag, kini ading ko nga mata mga mangmangan tata. Nagadupin na nga nagdadaktusobo na, mangibabain, kung na. Kenti iti family Ibarra, pa-request man iti you were mine, it's me, Len Ibarra ng San Mateo Quirino, Isabela, thank you mga idol. Another one, pabati nga po yung asawa ko na si Rafi John Fernando, salamat po mula kay 9908. Si Kamat. Nag-PM ni Sky Dakiwag. Muna na. Shout out kano ni Cristel Mariano. Manarimandag biboya ita. Pa-shout out kano. Okay. Naimbang malamyo amin dita. Dada Jensen mo kanya nga picture din na Cristel Takiwag. Madi Ay, Cristel Mariano. Yes. Apo, amom Sky. Arapa apon na. Data ka anak mo. Kuna na. Anang nga tate iyawag ko gini Sky. Anti wano uncle. Kung kuna na magkanya ko. Apo, Diyos ko. Kuya, kablaawan da kami mo dito. Ginaldo. Magan ko naman, mga tayo kuya, ken amin nga taga Villa Beltran from Darwin, Tamayo. Villa Beltran, na yung bagambalam amin dito, Villa Beltran. Laglalo tayo igit, apo tirigasyon, alwado nyo, baka matamporleng kayo ta. Okay, damdama tayo, request naman ako nga Gina into no second hour, tanong madi nga makapiright. They're requesting for the song Kusilaban Ka by Miss Crystal Conception. Ayan. So malagay mo naman mangigbot ang Crystal sa balit pitik tapusong ta. Crystal maja. Crystal. At pa kayo naigan na lang. Okay. Idol kablawag man nilalak nga Maria. Ngagdindingag kanya itatang ni Darrell sa Kalamitaw Agsalda. Ano? Agsalda. Okay. Mati, agunin mo tan eh. Okay, di po sa bali mo na pinto mo. Sa bali mo na ibisibin. Okay nga rod. Agur kata. We have 87 watching it YouTube ita 86. 87. Sika tangay. 37. Ayan. So please do share our videos about to the YouTube. Kung na ni JTMTV, pakibati naman po sa mga pinsang ko sa Bani, Pangasinan, Mendoza family at Tesoro family. Salamat po. More power from Manila. And here's another one from Florendo, Cadornio. Pasyoutout mamanong iti Cadornio family. Iti purok sa is watching na to Japan. More blessing kanyayo ko na. Domo regalo gozaimasu.
laban ka ba to ba? Ay, Japanese. Kuna de jaja fea pagtoto. Apo, dahil tatag ginatiliw. Nga gararami tipeke nga sigarilyo. Sige man. Chinese. Chinese. Chinese ha. Gusto mo Chinese ha? Oh. Sabi ni Chacha magtoto. Mga idol. Pasyara man dito sa Mateo. Kan ang request man ti Uncle Martin. Kan konana ni Antonio Toksa. Pasyara dito Centro Oro Lora Isabela. Pa-request nga po si Siwit from Antonio Toksa. Thank you mga idol. Oh, anak Damdam aletang arad. Iti agararada. Idi cimpu lipat libung ada baket anaaren ada met baru ngemubing pailaeng ada met balay ngain da nagdagusan tengah tirabi igay di baket agkarayang ti kuna day di baket ngain na iyar areng sigin abaru kuray no maminsan laeng mayatak na nang nuti kalakit di bagbaga pagbigyang kanana tasigunda mano ka peges ko taglanglangoy peges ko tagsangsangit ayat ko laeng asumang lajay igid ngem DJ ngay bakit at akayep ket met akayep ket ay na Diyos apo kasigayam tiro maket pauna yung katawan na ni Ate Ella Banadero. Okay, watching from Athens, Greece. By request man tibulod nga aya. Thank you. God bless you both from Andy Regina Lianes. Yan. And ready laod. Pasyalat nga po nanay Agros Laod na babalot ng suman sa San Manuel, Isabela. Idi cimput lipak libung ada bakit anaaren ada met baru ngemubing bailaeng ada met balay ngain da nagdagusan tengah tirabi iday day bakit nagkarayang di ko na day bakit ngain na iyar areng sigin abaru kuray no maminsan laeng bayatak na nang nudi kalakit di bagbaga pagbigyang kanana kasigunda mano ka peges ko taglanglangoy peges ko tagsangsangit ayat ko laeng asumang lajay igid dem DJ ngay bakit at akayep ket met akayep ket ay na Diyos apo kastigayam tiro maket ay na Diyos apo kastigayam tiro maket Bumal si Teman Abok Aro ba? Sumalang arot na kita'y manarimaan nga agpalpalpay tatang damage dua kahon nga GSM. Bilog ko na la. Okay, Rod. Kuna na ni Esperanza Rodriguez Sanchez pa shout out mga idol. Ang aking nag-birthday di kalman salamat. Ang angking nga nag-birthday di kalman ni Christy Rodriguez, Jai Kuwait. Thanks sa mga idol and more power, God bless. Kini Bernard Taga Jr. Nembag nga aldaw yung manong June kan JM kablaawan yung man ni Uncle Eming Castroverde dita Dubinan, Santiago. Kansyonin nyo man di aglema si Arak. Arigato gozaimasu. Kita, ma'am. Una na pa ni Mildred Tadeo nembag nga malam mga idol guwapo. Nararagsak kayo ading-dinggan. Pa-shout out, ma'am. Tadeo family. Diyan sa Santa Isabel Sur. Ken dito'y Kalamagi first. Kanayon kami nga agding-dingag iti programa yung mga idol. Sika mo. Wow! Shoutout sa mga kaibigan ko na sila Mark, Joshua, Arman, Boss Arvin at si Wako.
Kana man ni Kurt Briggs Corpus, Idol John Mark Pasyaorat Family Corpus dito ay Barangay Kaligyan, Burgos, Isabela. Nga madamang agdengdengag kastamad kanya nga agboy-boy at tilay biyo. Yan ang pangamalam niyo amin dito. Kana man ni Romel Mata, keep safe po. Yan kastamad kanya mapo. Pabasa man G, text line nyo Idol. Kana naman Mayan Sabado. Okay, our Sabado. official text line for those who want to join in our contest, Apo. Lalo kada kita edit Facebook and YouTube. Mabaling kayo sumali. Basta ito official text line lang pag-text nyo. And it is 0917 1500361. Ayan, Apo, sa letrang B. Ano dati, bingo? Ka-idol, kahit kuman nga kablaawan, dagiti amin nga, tagagapal kawayan, ka-idol. Apo, ka-idol, siyak ni Raymond Ortiz, iti-request ko kanta ka, si Siwit, nga awan, iti, lumala. Patinggana. Oo, Diyos ko talaga nga mga, ever since, si Siwit lata, iti, kaya da. Pakibati man dagiti yan naganak ko dito ay Santa Lucia, Quirino, Isabela, madama pangandak ni Ken Ian, Joy, Hope, Ken Precious. Thanks sa mga idol from Johnson, Medina. Oh. Medina. Okay, ito yun si Steven. Pa-shoutout po, Hilar Aguto, dito'y kami Sirok Timangga, ngakot kotonon, kung na nabat nito, Mul Brothers. Okay. Paiso? Ara Marlinet Cargo Banan, pa-shoutout nga po Lodi, dito sa Dubax del Norte, Family Banan, Ganagang Ken Orpiano. Awat ton dinukmaat, unka ay ayamak, intarok taama sisiwit una ata nukat kamanyo tok kayan na imayo isong nga ang maanyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko nulumawaat borboron ko sumurag noog gomanyo tasa ko binampaamo. Naimbag atayo i-greet ko man ni Mother Manching, Papang Ador, kini Corporal Adel, of course ni Sergeant Gemma, ni Kim Zeus, ni Chin Chin, ni Razel, kan aming at Oscaris, agyamanak, iti kimablaw ni Sergeant Dorman. And of course, ka-idol, Basa matan? no, nabasa ko data. Okay, ni Sir Dorman, iti Ramon National High School nga gisuro no bigatan. Apo, sino nga tasuruan na di dyan? Matin sa pa, brigadan sa pa. Brigada. Para guys nga man, your ratio labun me. From Jeffrey Valiete. Inak pasan. Inak man binisita sinukainak tay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakaro ti ragsak na no kurusun na dayot bilit ko maaprusan na agpakada kayo tamno maigaman maay ayam yu to'y naunget abilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat no masal gidiyo tasyak lang
di nakaamo. Okay, karuba ko na ito naimbag. Nga malamiw kaya June and John Mark. Kablaawa man di amin nga taga dito di Pakulao. Barangay Calaucan ni Madam Jessa Ferrer ni Barangay Captain Freddy Santiago ken kaanak nga ni Carding ken amin nga Mendoza ken Butag family agyaman akmanong from Ador Mendoza of Isabela Basilan. Nay. Atengay. Ganda yung mutan. Isabela ka ba sila? Sabay. Ay. Ano ya, udah dyan nag-apuan. Nakikitod. Anak ko na dito. Awan, madamdamang umaring ang ngote. Dito ko naman ni Ading. Ading JM, pa-request mo na JM Martin ni Eddie Peregrina, thank you. Isa na tayo. Because Marty, I love you. Kung nana, puro love-love mo ni Ading Ella. Kaawa mo asawa na. Oy, dati darling na. Kaawa mo makikita ang ipopost na. Ading in-post na ka profile picture sa dyan. Awa mo, tangko pa'y makita. Ay, baka... Cause Marty, I love you. Kung kuna. Ay, hindi ka mo nakakanta. Uwan, kahamo ka panawonan. Uwan Okay, na. here's another text message. Before nga Ay, nangkal nga ka. Samson. Okay, Carlos Samson. Carlos Samson. Bayaw, happy Sunday. Pabati naman kami dito sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Samson family, kamusta kayo mga taga Villa Carmen? Hindi na nakauwi dyan sa Ramon dahil sa pandemic from... Ano ti awag ta kanya ng amin na yan? Hindi ko alam kung anong rang ko na yung na nag-retire. Carlos Samson of Sergeant? Florida Hindi ko alam. Blanca, Pampanga. Ayan. Apong iting tagumpay ang kanyang profile picture. Okay, good afternoon. Pati kay Manang Feli. Ngarod, iti oras kaaruba may salangan na po kanito. Kasakbayan iti alauna ti malam kat